Fratelli e sorelle, Cristo è risorto. Buona Pasqua! Fil-messaġġ tiegħu waqt l-urbija torbi tal-Għid il-Kbir, il-Papa Leon 14 ħeġġeġ lill-mexxejja tad-dinja biex iwarbu l-armi u jażlu l-paċi. Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo, non con la volontà di dominare l'altro, ma di incontrarlo. Fisser il-paċi bħala l-pedament ta' kull relazzjoni u ġab l-eżempju ta' kif Ġesu għeleb lill-mewt. La forza con cui Cristo è risorto è totalmente non violenta. Questa è la vera forza che porta la pace all'umanità. Ma l-20 ta' iluf ta' pellegrini li nġabru fi Pjazza San Pietru, il-Papa wara l-fema li l-bniedem qed isir indifferenti, mhux biss għall-mewt, imma wkoll għall-mibeda u l-firdiet li qal jikkaġunaw il-gwerer u għall-konsegwenzi tagħhom. Hawnhekk ikkwota lill-predeċessur tiegħu. C'è una sempre più marcata globalizzazione dell'indifferenza, per richiamare un'espressione cara a Papa Francesco. Fit-tmiem il-messaġġ, il-Papa awgura lejt it-tajjeb b'10 lingwi differenti, inkluż bl-Arbi u biċ-Ċiniż. Happy Easter! Fl-ewwel għid tiegħu bħala kap tal-Knisja Kattolika, il-Papa temm l-impenji tal-għodwa b'dawra fil-Pope Mobil madwar Pjazza San Pietru, bierek l-tfal u sellem lill-pellegrini.